punya Popit. Nah, teman-teman, Adi punya Popit. Ada Popit apa aja, Dek? Muas. Yang mana coba Mas? Ye. Terus ada Popit apa lagi? Ada Popit dinosaur. Oh iya. Wah. Terus ada apa lagi? Ada Popit burung hantu. Ih, serem. Mana coba lihat burung hantunya? Wah, awas Adi nanti digigit. Terus ada apa lagi? Ada Popit unicorn. Unicorn, kuda poni. Oh iya. Kuda Warnanya apa tuh, Dek? Warna pink. Warna pink. Bisa bunyi nggak? Bisa. Coba. Gimana mainnya? Tapi gundunya Nggak usah pakai gundu. Coba deh, pencet deh. nanti aku kan nanya dulu.